ndabona umwanya wagiye ariko umwanya wose no w'Imana no mu ijoro nabyo abantu bazabatangira amayibada dukomeze tubane tidukangwe n'amasaha dusome ibyahishuriwe Yohana ibice 3 n'umurongo wa 4 wa musomyi nanone adufashe ibyahishuriwe Yohana ibice 3 n'umurongo wa 4 some uwo murongo wonyine gusa cya 3 n'umurongo wa 4 byahishuriwe Yohana 3 n'umurongo wa 4 biri jambo ry'Imana riravuze ngo icakora ufite amazina make y'abisarudi batanduje imyenda yabo nibo bazagendana nanje bambaye imyenda yera kuko babikwiriye. Amen. 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 Somye ijambo ryiza kandi rigufi abafata ku mutwe bararifata. Yavuze ngo icyakora ufite amazina make y'abisarudi. Yego. Bwana sifiwe. Amen. Abo bantu bake b'isarudi tibanduje imyenda yabo. Aravuga ngo kubera ko batanduje imyenda yabo, yego, abo nibo bazagendana nanje. Amen. 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 Dushimiye Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo. Imana yatugiriye neza cyane kuba twaratekereje kuza. Yego. Imana ikabisohoza. Imana ishimwe. Uyu munsi tukaba turi hano cyubahiro gisubirira Imana. Haleluya. Imana ishimwe. Twavuganye n'umushumba tumubwira ko twifuza kuza. Atubwira ko hayazinduka ariko aratubwira ngo imiryango iruguruye. Turabishima cyane n'ubu aziko turi hano. Yego. Dutanze mbore tugize imyaka myinshi twaravutse hano. Yego. Ariko tutarabonye umwanya wo kuhagera. Yego. Kandi impamvu zari nyinshi tebwo tuzisubiramo ngo tuzivuge. Abanyetorero ryacu bose baje hano bifuzaga ko tuzana. Yego. Kandi natwe tukumva turabikeneye. Ariko tibikundi. Bwana sifiwe. Amen. Mubwa butumwa yabivuze mbere tuvuka hano kandi dukunda ko muba ababyeyi bacu tuza tunabyiratana. Yego. Amen. Amen. Iyo tuja kwibwira abandi tuza tuvuga ngo turabakona ibukavu tukumva ndi badutoye. Tukavuga ngo kona y'igoma. Yego. Bwana sifiwe. Amen. Tukumva ko dushitse kabisa. Asante. Ndabizi ko mwakeneye ko tubana kandi mwarabitekereje abandi barabitubwiye ni impamvu ki impamvu zari ziriho zitaduturukaho ariko kandi zidakomeye. Yego. Ariko impamvu nini yatumye tutaza niriya yanditswe muri Zaburi. Yego. Zaburi 118 umurango wa 24 zivuga ngo uyu ni wo munsi Imana yaremye. Yego. Bwana asifiwe. Amen. Ngo turawishimiramwo akongera kandi kajambo keza kavuga ngo tunawunezerererwemo. Yaba mwari mukubitiye amashi uyu munsi w'Imana. Imana ishimwe. Mwahuye na byinshi bibabaza imitima kandi twarabimenye abantu bacu namwe bahano barafunzwe biratubabaza. Mwahuye n'intambara zo gusenyerwa hano turabimenya. Abantu benshi bapfushije inshuti n'ababyeyi twarabimenye. Ndetse mu minsi ya nyuma y'ejo bundi twamenye ko umwana apfushije n'umubyeyi shumba yapfushije umubyeyi. Mwihangane. Amen. Amen. Mwihangane niko mwisi bimera. Tugenda duhura n'intambara zibabaje imitima. Rero ikindi turashima Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo yatwemereye tukagera hano. Yego. Bari ababyeyi n'abari abasore twazanye n'abantu beza b'Imana. Imana ishimwe. Twagendanye nabo neza twateguranye umusitari twawusohoje. Imana ihabwe icubahiro. Amen. Mwatwakiriye neza cyane. Twabinezererewe. Yavuze neza watwakiriye ngo ibirenzaho no kurondogora. Twanezerewe. Mwatwakiriye neza
turabyishimiye ubundi tuzi ko mutwishimiye. Yego. Amen. Amen. Mwatwakiriye ku mazi biratunezeza bidutera iteka, muratuzana n'amamodoka mutugeza mu rugo, turabyishimira turabinezererwa. Twaje kwiga hari ibyo tugenda twiga. Amen. Amen. Mwagize neza, Imana ibahe umugisha. Amen. Amasaha n'ay'umugoroba ariko twari tuvuze ngo amasaha yose n'ay'Imana. Yego. Tugiye gusangira namwe ijambo, ariko Pawulo yandikiye Abaroma arababwira ngo kwizera kuza kuzanwa no kumva. Amen. Amen. Kumva nako kukazanwa n'ijambo ry'Imana. Imana ibafashe twese abateranye tubashe kumva icyo Imana ishaka kuvuga. Tugiye kuganira ijambo rihaye rivuga ngo ko turaja mu ijuru. Ko turaja mu ijuru. Amen. Niko muririmbyi yavuze ngo dutoye urugenzi ruhaye ruja mu ijuru. Amen. Amen. Ariko urwo rugendo turifuza kugendana n'Imana. Turi twenyine ntitwabishobora, ariko turashaka ngo dutore urugenzi hamwe na Yesu. Nubwo ibigoye biriho tugendane n'Imana. Tugendane n'Imana, ibyo tudashoboye Imana twamenye, Imana twiringira, n'Imana ishobora byose. Urugenzi tuzarusohoza. Dusomye amakuru tubwiye ngo bakeya b'Isardi nibo bazagendana n'Imana. Hari impamvu yatumye batoranya abo bakeya, bavuze ngo kubera ko batanduje imyenda yabo. Bibiliya iyo dusomye igitabo cy'Itangiriro igice cya 5 n'umurongo wa 21, tuza dusanga umukozi w'Imana, umukiranutsi w'Imana, umukunzi w'Imana Enoki. Mwari mwamusoma namwe? Imana yabwe icyubahiro. Enoki Bibiliya izivuga ngo agimaze kumurangiza imyaka 65 ngo yabyaye Metusela. Noneho amaze kumubyara atangira urugendo rwo kugendana n'Imana. Amen. Amen. Umunsi ku wundi ari kumwe n'Imana. Umunsi ku wundi ari kumwe n'Imana. Imyaka y'ubwana ikaza, imyaka y'ubusore ikaza, imyaka y'ubukene ikaza, akazahindukira akareba Enoki. Amen. Amen. Bwana sifiwe. Hallelujah. Agasanga Enoki baracashoreranye. Urugendo rurakomeza, umwaka wa mbere ugashira, uwa kabiri ugashira. Bibiliya izivuga ngo imyaka 300 Enoki n'Imana nta na kimwe arateshukaho. Amen. Amen. Uko bamaze kutubwira ngo umutima yazaga yitegereza umutima wa Enoki ikabona uracahagaze kuko ushaka kumera. Aragenda urugenzi rukomeye intambwe ku yindi, agera havuga ngo sinkigusize mu isi. Amen. Tugiciye no mu rupfu. Kuko aho ugeze ukumeze sinoma ngigusize. Tugende. Enoki numwe mu bimuwe badaciye mu rupfu. Cyubahiro cy'Imana. Amen. Amen. Dusoma igitabo cya Mika ibice 6. Ukamuhera kuri icyo gice habamwe amagambo y'urubanza. Amen. Amen. Uwiteka aburana n'ubwoko bwa Isirayeli, ashinga urubanza, aravuga ngo twaragendanye namwe ariko mwarananiye, nabakoreye byinshi kinakiriya naragikoze ariko mwarananiye. None aravuga ngo yebe nimuze muntegerere mwabacamanza mwe, muntegerere urubanza rwanje n'Abisirayeli. Ati mutegere neza tuburane. Ubu bwoko bwa Isirayeli naraburozamuye mbukura muri Egiputa. Amen. Amen. Mbukurayo, mbakura mu buretwa kwa Farawo, mbakurayo, ariko ndi baruva babiharura. Sinarekera gutyo. Nohereza Mose na Aroni na Miriyamu, ndababwira ngo aba bantu urugenzi batoye rurakomeye, nimugende mubashorere. Bwana sifiwe. Amen. Nimubashorere mubabe hafi. Barababwiye ngo nimubashorere, baragenda. Ibyo nabyo ntibabihesha agaciro. Arongera arababwira ngo mwibuke ibyo Baraki umwami wabo yagambiriye kuri mwe. Amen. Amen. Nibyo Baramu mwene Beori yamusubije. Murako ariko muzamuzibuka. Nibihe yanamubwiye ngo ngwino nkujane nkubakire ibicaniro, nimara kubyubaka witegereze buriya bwoko bwa Isirayeli, numara ubumvumire.
Haleluya. Amen. Numara bumvumire buriya bwoko bwanze kunumvira. Baragenda arubaka ibicaniro 7 ashiraho ibitambo, aramubwira ati ngwindo gubavume. Baramubwira ati njewe ndi umuhanuzi, ndi umukozi w'Imana. Reka ngende niherere nje nyine nguvira uruhande mvugane n'Imana. Icyo Imana ishyira ku mutima wanje nicyo ndi bukore. Amen. Amen. Aragenda agarutse aramushorera. Yashika yaje kuvuma akabaheza umugisha. Nakujanye ngo bavume, sinakujanye ngo baheshe umugisha. Ati noneho dore ko tugira. Birashoboka ko udahaye bitegereza neza. Tuva hangaha tugende hari handitse nkubakire kandi aronge kandi aramujanye inshuro nyinshi akamukura akamujana hari ngaho bavume giye kuje kubavuma nanone akabahesha umugisha. Haramubwira duhabaye ute? Nawe aramusubiza ati njewe navumante ab'Imana itavumye. Amen. Kurambwira ngo ndakarire ab'Imana itarakariye, njewe ibyo nabikunda. Amen. Arongera aramubwira ngo wibuke urugenzi twatoye kuva isitimu tugezigirwa. Wibuka aho hantu nza mbigereranya kavuga ndiko ndabona abantu benshi ni bato, kavuga ndi umuntu ningo wakubwira none ngo wibuke kuva 94 yego zino ntambara zino zitangira ukageza none yego, cange wibuke ejo bundi 96 ukageza none yego, Imana ikaguhishurira ugatekereza. Amen. Amen. Ukibuka abasore mu ngana, ukibuka abakuyoboye yego, ukibuka abavyeyi ukibuka inzu zahiye, ukibuka abapfuye, ukibuka abamama baheza bari bazi gucunga izingo zabo, abo bagiye nabo batabishaka. Amen. Amen. Haramubwira ngo wibuke kubishitimbuka kagezigirwa, wibuke ibyahabereye, ariko ivyo navyo narabikurinze none wowe dore urahari. Amen. Amen. Abantu zubona wabyuse ukwamubwira ngo none ibintu bya njewe nza mpishura nza ndeba ngatekereza nkabona abakozi b'Imana twasangiye muri baraza, nkabona abanafunzi twiganye, nkabona abo twakoranye imirimo ya leta, kibaza ngo ese Mana niki wansigarisha. Amen. Arababwira ngo wibuke iriya ntambara twarwaniye aha tuva ishize mutujigirwa, aha twarahageze turarwana, aha twarahageze bana kabarapfa, aha twarahageze bigenda gute. Ese uzibuka none urubanza rubaye ruremereye, ubwoko bw'Isirayeli buratekereza, bumaze gutekereza baravuga ngo ibyo uvuze izo zose biradutsinze. Amen. Bati none twagira duti ko bidutsinze niki twakora iki? Aratekereza aravuga ngo se twatanga inyana zimaze umwaka nishi, twazana imigezi y'amavuta ya elayo inzovu ni 10,000, kazarwiko 10 ni emboza abanyaminembwe, inzuzi ngizo 10,000 z'amavuta ya elayo, amavuta ahenze. Ese ivyo ngivyo Uwiteka yabyishimira? Arongera aravuga ati ivyo navyo noza n'amafizi amasho y'intama, aravuga ngo ivyo navyo ntaco vyomara. Amen. Amen. Arongera aramubaza ati se notanga umwana wanje w'imfura? Bwana sifiwe. Amen. Iyo ngeze ku mwana w'imfura icyo kintu zangishikira nza ndeba uburemere, mureke tuzamure gutya abantu bafite abana b'imfura. Umuntu Imana yagire neza akaba afite umwana w'imfura ni bakeya nanone, ariko icyo kintu muragikuruye siko bimeze. Umwana wawe w'imfura arabaza ngo ese no mutanga twamutanga kubwo igicumuro cyacu, haravuga ati ivyo navyo ntaco bimaze. Noneho yumva Uwiteka Imana iburanye, yumva batsinzwe. Turi kumwe bavandimwe? Yumva batsinzwe, amaze kumva batsinzwe arababwira ati yewe mwana w'umuntu kura amaso kuri ivyo, sinshaka inka, sinshaka intama, sinshaka amavuta ya elayo, sinshaka n'abana b'imfura, dore icyo Uwiteka yagushakaho. Yego. Amen. Amen. Ibintu bitatu gusa. Yego. Aravuga ati ndewe icyo mbere ndwana naco kuri wewe nugukunda gukora ibyo gukiranuka. Ibyo gukiranuka gusa. Gukora ibyo gukiranuka ayo na amagambo yumvikana, azananirana ariko arumvikana. Ntawo yunanirwa kumenya ngo ese gukora ibyo gukiranuka nukugira guti. Gukora ibyo gukiranuka nugukura ibishimwa mu bigabo. Yego. Amen.
Amen. Ukarinda umutima, ukareka amafuti, ukubuha ikora byo gukiranuka. Gukiranuka ntabwo bisaba ngo abantu rusange twese dukiranuke. Kuko usomye igitabo cy'Itangiriro ibice 7, Imana yabwiye Nowa, iramubwira ngo wewe wenyine. Bwana sifiwe. Amen. Injira ngo mu nguge, kuko ngo ari wewe nabonye ukiranuka mu biki gihe. Yego. Ni benshi n'ibihumbi ukuduhaye tungana. Amen. Amen. Wewe Nowa injira. Nawe ni wewe gusa. Uriya muririmbyi waririmbye amakuru ya Nowa yararirimbye cyane. Nowa aratangira ati imvura izagwa, twubake. Nowa amaze kubabwira ko nimuze mwumve none. Abagabo nk'abagabo bahuye karuguru bahe batyaza, abagabo nk'abatana, abagabo 10 baryogora, cyangwa bari mu kiraro. Muze mwumve none Nowa yasaze. Amen. Amen. No idahakora. Kwarubaka inguge muri irici ngo imvura izagwa ngo niko Uwiteka yavuze. Nowa arakomeza. Batangira kubona ibindi biha bihinduka. Yemwe ibyo Nowa yavuga kwaba ari ukuri. Atuyaye Nowa uriye wasaze. Nimureke twikomeza muzo kwinezeza. Igihe kirashika, imvura iragwa, Uwiteka Imana utabesha haramubwira ngo injira mu nkuge, kuko ari we nabonye ukiranuka mu biki gihe. Yamara mukundiye ngo dukomere Nowa amashikari. Injira mu nkuge, kuko ari we nabonye ukiranuka mu biki gihe. Amen. Ito duhaye tuvuga ni ukugendana n'Imana. Arongera aramubwira ngo icyo ngushakaho ni ugukunda kubabarira. Yabivuze umuvuga butumwa wa mbere. Gukunda kubabarira. Turi mu isi iri duturanye n'abantu, duturanye n'ibintu. Tugenda ducumuranaho, tugenda dukwaruzanaho gatoya. Ariko ngo ni ugukunda kubabarira. Nukwihangana ukababarira umuntu ukamubona nk'umwana wawe ukunda, ukamubona mu maraso ya Yesu Kristo, ukamenya kuko twababariwe natwe, twari kure tudafite Imana rurema, twari twaracumuye, twari twarakoze ibyangwa n'Uwiteka byinshi, ariko aratubabarira. Amen. Tumwabwiza bwa Matayo aravuga ngo nimutababarira namwe ntimuzababarirwa. Muzi ko dufite ibiducumuza byinshi, ariko ni ukubabarira kugira ngo nawe ubone inzira yo kubabarirwa. Amen. Kubabarira kugira ngo nawe ubone inzira yo kubabarira. Niko bimeze, niyo nzira yonyine yo duhuza n'Imana, niyo nzira yonyine yo twegereza Imana. Amen. Gukunda kubabarira. Aravuga ngo icyaga 3 rero ari naco twashatse kuvugaho, aravuga ngo ni ukugendana n'Imana yawe kandi ukazugenda wicisha bugufi. Amen. Hindu bizamure. Nimba hari Imana iguhaye ikiguhereye ubuntu, niba impamvu yo kwizamura ukamenya kugendana n'Imana yawe, ukamenya kugendana n'Imana yawe. Amen. Amen. Ndibuka Shendrake na Meshake na Abedenego bari Babuloni, ari abanyage b'amatekwa. Amen. Amen. Ariko banyaganwa n'Imana yabo hamwe na Daniel. Barabazana bamaze kubashitsa ari amateko, baravuga bati bano bantu ubu bwoko ubu bagira Imana bavanye iwabo. Bagira Imana kugira ngo tubababaze nukubakura ku Mana yabo. Nebukadineza bamubwira inama bati bari abantu nukurema igishushanyo akabacho twese no utanga itegeko nta kundi twabakuraho Imana. Iri yari yo tuzoza dusenga, iri yari yo tuzoza tugira igishushanyo cyabo. Amaze kukushinga aravuga ati mu kibaya cya Dura harimo ikigirwa Mana twashinze, niyo Mana yacu, abantu bose tuze tuyiramye. Babandi bati twebwe uko bimeze kose dufite Imana. Amen. Imana yacu ndishobora kuyiharikana n'izindi Mana. Dufite Imana yacu ikora ibitangaza, dufite Imana yacu ishobora byose. Nimwumva amarusaku rwa biriya amakondera ibivuga byose biriya nimwumva biravuze, abantu bose bace bugufi, bacire cyakigirwa Mana, bacire cyagisanamu yashinze. Bose igihe kiragera bagikubitira hasi. Babahungu b'Abayuda bati twebwe dukira Imana, tugira Imana. Bama biruka barega bati babahungu b'abanyagano bagusuzugura, ibo ndi barushe batwaza izo wavuze nta gaciro babihaye, nta gaciro babihaye. Ibo ndi baramije igishushanyo. Araza rirukanga mugende mubazane, bamugeze imbere
nza ntekereza ko yavuze nk'ufite ihuruma. Harimo ba data mwe niki cyatumye mwe mutaramye igishushanyo niki none dore bagiye kubikora kugira ngo namwe mudapfa noneho nimwumva biravuze namwe mwikubite hasi muramye igishushanyo. Amen. Barongera kandi ategeka babyamamaza ngo babyamamaze kandi nanone bakubita hasi ngo bavuge ibo kandi bamabahagarara nta mpamvu nimwe. Amen. Mugende mubanzanire bariya bana nimugende mubanzanire barabazanye babashikije imbere yiwe arabareba ati nibiki ba data nibiki noneho nabo ntibaca bugufi ntibatinya ntibubaha kuko bari bafite Imana idashobora gutinya ibigirwamana. Amen. Baramubwira ngo twebwe nta mpamvu nimwe iyo tuma turamye igishushanyo turabizi ushobora no kutwisha ibintu n'ubigambirira Imana yacu izadukiza nitanadukiza nta mpamvu nimwe yatuma turamya igishushanyo cyiza habo wakoze wewe titwokiramya kuko tugira Imana ya Isirayeli tugira Imana izikora ibitangaza tugira Imana twamenye nta mpamvu yo tuma turamya igishushanyo. Amen. Umwanya urashika yama ngo azabira Bibiliya ivuga ngo azabirangwa n'uburakari ategeka ko umuriro uko wari umeze noneho bawatse karindwi babahungu habe no kwihinda umuriro barawakize ategeka bapomba niko tuvuga mu Giswahili cyari iwacu ategeka babandi banyembaraga barababoha barabashweka ngo baje kubasingira bagiye kubatamo umuriro ndi wafata abasore batawe mu muriro umuriro asingira babandi bari inyuma barabatiburamo akanya gatoya bareba ko bashize noneho agiye kureba aragiye nimuze mu ndebere ayihanagura mu maso kinshi ndiko ntekereza ese ko murareba namwe bari abantu ni bangahe ati ni bane aho mwahambiriye bangahe mwatayemwo bangahe ati twatayemwo batatu uri yavuye. Amen. Aravuga ati dore ni bangahe bati ni bane kandi uwo duhaye tubona wa kane we n'uwundi si umuntu usa natwe ishusho yiwe tisa nabo mumenyereye kubona ishusho yiwe irasa n'iy'umwana w'Imana mukomere Imana amashimeshi cyane. Amen. Ikibazo dufite nuko uri mu kugenda wenyine urugenzo urimo ugahura n'ibibazo ugahura n'ibiremereye ugahura n'ibyo udashoboye. Amen. Umuririmbyi w'indirimbo y'ijana yaravuze ngo ndacabona ibimbabaza turi mu kubibona iminsi yose n'ubu tuvuye kubivuga ndacabona ibimbabaza ndacabona n'ibindusha ariko aravuga ngo ubwo tugize gute ubwo turi kumwe nawe ubwo mbaye ngubona tacu bizantwara. Bwana sifiwe. Urugenzi dutora tuje mu ijuru ikibazo nuko turutoye twenyine ikibazo nuko turutoye twenyine kandi duhaye turuhuriramo n'imisozi duhaye turuhuriramo n'ibiremereye duhaye duhuramo n'ibibabaje umutima ukaba wenyine mu ntambara ukaba wenyine muri izo ntambara. Ariko izo ntambara jambo ry'Imana riratubwiye ngo urugendo dutoye inzira turimo ihaye tujana mu ijuru nitugende tugendane n'Imana dushaka umwami wacu Yesu kugira ngo tugendane. Amen. Twihuta umusozi Karmeli muza musoma ayo makuru. Amen. Tabasha abami ba kabiri mugasoma amakuru ya Eliya ahanganye n'ingabo za Baali n'ingabo za Ashera. Ese ko turumva twese barahangana urugamba rurakomera tumenye noneho tumenye Imana nyamana Imana itwika bino bitambo iyo ariyo Mana twese twemera. Ati ngaho mwembwe benshi ni mugende ingabo za Baali ingabo za Ashera muzana ibitambo byanyu ni ngaho ni musenga Imana yanyu. Barasenze bose bari abantu ngo 850 baragerageza umugoroba urabaye. Amen. Amen. Eliya tabanga barananiwe. Eliya ni Imana baraje. Eliya wenyine hamwe n'Imana. Eliya kandi yari wenyine yari kumwe n'Imana iwe arahagarara ati nimwegere asa n'igitaniro
arasana ngo amara gusana nimuca uruhavu baciye uruhavu bamenyemo amazi bongeyemo ayandi Bwana sifiwe. Ya masaha arashize ko mbonye abantu batangiye gutaha. Noneho rero bamaze kongeramo amazi. Eliya ndi munegere nanje nimuze gani murebe Imana yanje. Eliya arahagarara, Mana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo, nzi kukuza inyumva. Amen. N'uyu munsi bimenyekane ko kuri Imana. Amen. Arahanganye mu rugamba. Arahanganye, Mana we uzunumva. Uzunumva nanone turi kumwe, nzi kuhaye numva Mana. Akimara kuvuga gutyo, Eliya ndiyafashe iminota 30. Umuriro uramanuka, bya bindi byose birashira. Urugendo turimo dukomezanye n'Imana. Mana ishimwe. Nta majorite dushaka, ni wowe n'Imana. Mana iduhe umugisha. Amen. Reka tuje kuri iri jambo twasomye turangiza. Yego. Twasomye iki gitabo cya Yohana yahishuriwe ari kuri Patimo. Yego. Baragaragaza Yohana aya ni amakuru Imana yatumye. Uzotangire ku isura ya mbere. Imana yafashe amakuru. Yabonye ibintu. Ibituma kuri Yesu Kristo. Yego. Yesu Kristo nawe arabisingira. Abiha marayika. Yego. Marayika aramubwira ngo ibi bintu ubonye ibi ubishyira ari amatorero 7 yo muri Aziya ntoya. Yego. Amen. Amen. Ugende babwire aya makuru. Noneho aratekereza abona ibintu. Bamutaye kuri Patimo bagira ngo azicwa n'irungu, azicwa n'inzara, azicwa n'imbeho, ariko ibyo byose bari bamaze kugaragaza bananiwe, ntaco na kimwe bafatishije. Reka tumutumiriya kuri Patimo nihazogwa. Agezeyo Bibiliya isivuga ngo abana n'Imana, agaburirwa n'Imana, asurwa n'Imana, yumva amajwi irungu rirashira. Noneho Yohana ku munsi ngo w'ikenda, ku munsi wo ku cyumweru, isura y'ikenda nizivuga gutyo nitwa nangiye kuteranya. Umunsi wo ku mwami, umunsi w'umwami ku cyumweru, Yohana ngo agira amahirwe. Yohana aba mu mwuka. Bwana sifiwe. Imana ishimwe. Yohana aba mu mwuka. Asante. Ndabifuriza abavandimwe kuba mu mwuka. Imana ishimwe. Yohana ngo abe mu mwuka, ntiyaba kibonye uko abantu bimeze. Yego. Yumvijwe Yohana. Bamutaye ngo aricwa n'irungu. Yohana yumvijwe. Arahindukira Yohana. Irijwi rihari vugana nanje nijwi nyabaka. Turi kumwe bavandimwe. Yego. Arahindukira, hari ijwi numvise. Ijwi rihari rivugana nanje. Ahindukiye kureba, ijwi ryavuganaga nawe ngo abona ibitereko by'amatabaza 7. Yego. Amen. Yitegereze neza abona n'inyenyeri 7. Yumva amakuru. Aravuga ngo ibi abona umwana w'Imana asa n'uwicaye hagati ya bya bitereko, hagati na za nyenyeri. Aramureba aramubona neza. Yumva amubwiye ngo ibi nkweretse ibi. Ubyandikira ari amatorero. Kuzubona ubyandike. Ibi ubyandike numara ubishira ari amatorero. Noneho amuvugishije amubonye gutyo, Yohana ngo amwikubita imbere asa n'upfuye. Yego. Aramwegera. Arafata ukuboko kwiwe kuburyo ngo amurambika ku gituza. Aramubwira ati Yohana we, ese urambonye Yohana? Nije wa wundi wari warapfuye. Nari narapfuye. Tubizi ntuzayo makuru. Nije wa wundi wari warapfuye. Ariko none dore ndiho. Bwana asifiwe. Mana ishimwe. Ndiho. Ndeba neza Yohana we. Nari narapfuye ariko none ndiho. Amen. Amen. Kandi hari ijambo rikomeye. Yohana aravuga ngo sindiho gusa, sinagarutse uko nagiye. Ahubwo mfite urufunguzo rw'urufungu ikuzimu. Amen. Amen. Yavuze neza umubyeyi watangiye. Dufite umubabaro. Yego. Ko turasigwa n'abacu. Umunsi ku wundi. Abana n'ababyeyi. Dufite abapfakazi tutigeze kugira. Ariko haramubwira ngo humura. Bwana sifiwe. Amen. Nimba nta tegeko ribihana, pera mwene zo kuboko kumubwira ngo humura. Humura. Amen. Humura.
humura muvandimwe, humura narenesheje urupfu, nari narapfuye ariko none dore ndiho. Aramubwira ngo ibi byandikira ariya matorero. Yego. Buri torero yagiye aryandikira amakuru y'iryo torero tuba tuyasoma kandi nari kuyavuga yose ayo makuru. Ariko reka tuvuge kano kandi turangiza. Yego. Yandikira Sardi. Reka mbabwire umuhana wa Sardi. Bwana asifiwe. Amen. Mundegere neza. Bwana asifiwe. Yego. Reka mbabwire Sardi kuko nobabwira Rutigita. Yego. Rutigita ni iwacu. Kuko nobabwira akantu kamwe kagahana kiwanyu. Yabona ninkaze niko mvuze. Yego. Aravuga ngo yewe Sardi. Yego. Nzi imirimo yawe. Nzi uko mubayeho. Yego. Turi kumwe ba papa. Yego. Nzi imirimo yawe. Ndetse ufite izina ry'ukuriho ariko warapfuye uri intumbi. Yego. Uri intumbi nduriho. Ariko uzugenda uvuga ngo uriho. Ukuntu ubu hari abantu bagenda bavuga ngo bariho ariko barapfuye. Mu mwuka barapfuye. Yego. Arababwira ngo uzuvuga ngo uriho ariko warapfuye uri intumbi. Yego. Aravuga ngo juba amaso ukomeze bike bisigaye bigiye gupfa nabyo. Oh haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Juba amaso ukomeze bike bigiye gupfa. Ngo kuko nabonye ko nta mirimo itunganye wakoze. Yego. Ntayo naratekereje narakurebye nakubise hirya no hino ntekereza imirimo yawe. Ariko nasanze nta mirimo itunganye wakoze. Yego. Amen. Amen. Ngo wihane. Yego. Ariko aramubwira kuri uriya murongo twasomye. Nari ngiye kubabwira ngo mbabwire Sardi. Umuhana wa Sardi wari umuhana Bibiliya izivuga ngo wari umuhana ukize. Yego. Utunganye ukize kabisa. Impamvu zo gukira kwawo wari upakanye n'indi mihana ikomeye hirya no hino imihana 5. Yego. Iyo mihana ngo ikagira amabarabara meza cyane. Ya mabarabara meza uyu muhana ukagira ubucuruzi n'uri ya wundi noneho ifaranga ziba nishi mu muhana. Hirya y'uwo muhana ngo hari ahantu bazaga bahororera intama. Intama zifite ya moya amwe azavamwo lene. Yego. Amoya afite agaciro nayo habika ituwo cy'ubucuruzi bwa lene. Hariya hari ubucuruzi bwa lene. Hariya hari abacuruzi baza baca muri ya mabarabara. Noneho ngo abantu benshi bari mu matorero bavamwo. Erega gituma twinjira aha abenshi nuko ifaranga zabuze. Yego. Nuko ifaranga zabuze. Abantu babayeho muri afidere muri 1996. Abantu bagiye mu ifaranga. Abantu benshi bavuye mu kanisa. Abantu benshi basubiye inyuma. None arababwira babantu ngo bamare kuba benshi bisutse muri ibi. Arababwira ngo nubwo bimeze bityo. Nubwo abantu bagiye ariko usigaranye bake. Bwana asifiwe. Amen. Usigaranye bake. Manishi. Kandi abo bake bagihari abo ni bazogendana nanje bambaye imyenda yera kuko babikwiye. Turangiza abo bake ubarimo. Amen. Amen. Bavandimwe duteranye mu basore harimo bake. Mu bapasiteri harimo bake. Muri ba bishope harimo bake. Muri ba mama harimo bake. Amen. Amen. Muri byaravuze ngo ubwo zoza hayahamagara amazina yabe bose. Iwe aravuga ngo njewe nzumva izina ryanje nitabi. Yego. Amen. Amen. Uriteguye kwitaba. Aravuze ngo ni maki. Si twese oya. Yavuze ngo ni maki. Yisarudi. Nanone hano duteranye aba bavandimwe dusanga ijambo ry'Imana amazina arimo ni maki. Icyo wibazaho iryawe ririmo. Umuririmbyi w'indirimbo zo gushimisha Imana wa 280 gitero ciwe ca 4 yaravuze ngo ico umwami Yesu ashaka no kugendana nawe. Amen. Umva proje afite. Proje umwami Imana afite kuri wowe ni ukugendana nawe kandi ngo yikiriza barushe bari bamaze kumutera umugongo. Amen. Amen. Umuririmbyi w'indirimbo z'amajwi aravuga ngo kugendana nawe. Arasarongera ngo kugendana nawe. Arasarongera ngo kugendana nawe. Ngo namahirwe masa.
amen amen muvandimwe dusanga ijambo ry'Imana ndakwifuriza ko uyu mugoroba none Imana yagufasha ukabasha kugendana n'Imana. Hari akandi kantu k'agatero yaravuze ngo nemerera ngendane nawe. Yego. Nemerera ngendane nawe. Amen. Amen. Nimba ntategeko ribihana muhaguruke dusenge gutyo. Tubwire Imana ngo nemerera. Asante. Amen. Amen. Tekereza impamvu. Tekereza ikibazo. Tekereza icyakubuza kuba muri abo bakeya. Vugana n'umutima wawe. Bariho bakeya. Icyo ijambo ry'Imana rishaka ni ukugira ngo uyu mugoroba ubashe kuba muri abo bakeya. Abo bakeya basigare. Usenge ubwire Imana ngo Mana nemerera ngendane nawe. Nje nyine muri izi ntambara zihari, muri ibi bibazo bihari sino bishobora nje nyine. Reka dusenge. Mana data wa twese uri mu ijuru. Yesu Kristo. Ndabizi ko kuri Imana ishobora byose Mana. Tugire umugisha ukongera kumva impumeko yawe n'akanwa kawe. Hariho bakeya bashaka kugendana nawe. Abusubiye kuganirira ubugingo bwacu kugira ngo buhemburwe nawe. Usubire buhabwe hari wa mufite mwa. Bariya bose bahe bagenda tugeneye nico washatse ko twumva muri mugoroba. Bariya batisimira kugendana nawe. Turashaka Mana ngo bagarure. Turavyumvise ma. Turabitegereye. Ko turaca mu nzira ico tugeneye, ico washatse ko twumva. Ariko ngwino wane na. Ico wageneye ubugingo. Kugira ngo twumve ko abo hambere bateye intambwe. Izi ndambara ziragoye. Ababaye mu mwuka bakoresheje ibikomeye. Bumvishije ijwi ryawe. Bagendanye nawe ku rugero rukwiye. Wakoresheje ibikomeye badushiriraho urwibutso. Kugira ngo natwe abasigaye tubiterere mu intambwe. Baravuze ngo tubitekereze nimba izina ryawe naryo ryaba ririmo muri abo bake basigaye Mana. Icyampa imitima yacu, icyampa abateranye, icyampa ababayaha, icyampa abumvise aya magambo, icyampa abato n'abakuru, icyaduha ubugingo bwacu bugasubira bugahembuka, tugahemburwa nuko tumenye ko uri umunyembaraga, tugahemburwa nuko ma tumenye ko hari icyo ushaka mu mushinga ufite ukomeye, icyo wifuza kuri twe ngo ni ukugendana natwe. Umushinga wawe Mana we ni ukugendana n'abana, umushinga wawe ni ukugendana n'ababyeyi, umushinga wawe ni ukubana natwe, umushinga wawe ni ukutwitaho, umushinga wawe ni ukudufasha ngo wikiriza abarushema, umushinga wawe ni ukugendana na